Ассалому алайкум бародарони азиз, хоҳарон, апо, кадоми дар канали мо обуна шудагиянд. Раҳмати калом барои одамое ки канали моро дастгирӣ мекунанд, чун ҳар вақта ҳар рӯз хонаҳои нав мепартоем дар канали мо. Хоб бародаро, гуфтем нашод реклама метавонед дар номерои админ занг занед, ҳатман хонаи фурӯшида ёрдам мекунем барои реклама. Хоб дӯстон, вақтро намегирем. Хонаи навбатии мо дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ. Хоб ин раҳра нишон метем ӯзи. Ин раҳе ки дидестен дӯстон, южния ноҳияи Фирдавсӣ, южни маҳаллаи Шодиён, кӯчаи Мумзим. Южнида морг ҳаст, ай морг поёнтара где-то 1 километр меояд. خب دوستان میریم خونه را میبینیم. خونه را میبینیم موزی پولنی خونه را نشد خونه گپ میزنیم. شما حتما تا آخر ویدیو را تماشا کنین. خب برادرها، این یک خونه دیگه هسته. این خونه را تماشا کنین با حتما ویدیو را سر میکنین. خب دوستان، پیش از نو رو تماشا کردن یک خونه فروشی دیگر است. خونه дар Абдурахмони Ҷомӣ қарор дорад. Участкаи Чапаев 10 сотиқ замин, дарози хона ба 18 ба 11.5. Хоб дӯстон, пан дар хона, подвал, пеши хона дар дарё, об свет, обиш качалка. Нархи хона 270,000 сомонӣ бо муомила мешавад. Номрои телефон +7 49 61 42 21. Номрои Тоҷикистон 938 59 49 39. خب دالشی نو را تماشا میکنیم تا آخرش. حتما لایک موندن رو فراموش نکنید دوستان. خب اینا برادرها خانه نوبتی ما گفتیم در ناحیه فیردوسی قرار داره. کوچه مومزیم، محله شودیان، یوژنی. اینا دوستان خونه همینجا سر میشه. مثال اینجا دروازش بسم الله الرحمن الرحیم در بدرون. خب برادرها، عین حال خونه ремонт رفته است. خونه 95% تیار است. نپولیم نشون میتونم ببینین. آبشون آب شهری های، آب پرابلم نیست. خونه با چی ساختگی هست؟ کیرپیچ پخته. خونه با کیرپیچ پخته ساختگی. منالی تایم با این یکم دیم. منالی تای آبشی. خب دوستان، خونه پادوالش خاطی بگیریم. 3 آشیانه به پادوال، 2 آشیانه. خونه 95% گفتم که تیار کردگی. اوزی ремонт رفته است. مقصد اینجا پول اینا بروچاتکا همش کم ترک دیگه موندگی. نیده دلکش کدستیانش. اوزی یکم خونه سر میکنه پیشی دروازه. یک خونه زل کلان کردگی. خونه را نمیگم چند بچنده. آبش خونه را کвадрат چند میگم. خب دوستان نگاه کنید. فیگور زدگی، монтажо همش گذروندگی. ламинат пол нашод. абоёш чӣ гуфтанем дӯстон? Кадоме ки хонахарай, соҳиби хона гуфтеса ки кадоме хонахарай, мисол даговор мекунем. мумкин ки абоёи вибират мекунед шумо, ҳамо абоя барои хонаи мисол кадоме мехара ҳамо мезананд. барое ки ҳозир ҳар намуд абое ки мезананд мисол маъқул намешавад хиёдамуда. абои чиста договорной мешавад. خب نگاه کنید اینجا водопровод، اینجا ванна، туалет، полный кафе задагی. ولی ремонтش رفته است. همش اینا را تیار میکنن میتونن. مقصد نشد این چیزاش پرابلم نیست. نه باری خونه ده خیلی جا است. شده که خیلی چی بسین. خب دوستان، خونه کانالизация داره. خونه این خونه یک خونه отдельная, і зал і надора топлий пол. Остальные здания
полни топли пол дора, якм дуюм этаж топли пол дора. хоб ина медорам ба даруни хона канализатсия полни хона дора. гуфтем хона ба кирпичи пухта сохтагай, монолит. хоб ина дӯстон дар омадем ба даруни хона. Хонара дидем ҳамаш сафед кардагӣ, монтажоша гузарондагиян. ҳозир фақат светошу розеткош мондагӣ, мисол выключателиро мезананд. А то что обоя гуфтем ки обой мақсад хонахар заказ мекунад, ҳамо обое ки мезанандш, ҳамо обои хича. хона ма топли пол дора, ламинат, канализатсия ҳаст, об свет шаҳрӣ. хоб обши квадратша мегем. обши квадратш 120 квадратай як мошона, 120 квадрат дуюм мошона, подвалам 120 квадрат мешава, 360 квадрат мешава. плюс ки як хонаи дигаи наи зал буда наи берун обши қатъи агар и квадрати ҳисоб кунем 380 квадрат меша обши хонао. хоб ина нигоҳ кунем. дар як мошона 3 дархонаи ина ҳар намуд фигура задагиай. инҷа холди калон дора. хол як хонаша дидем, ина ба димги хонаш медроем. инҷа ҷои фана туалетиш кардагиай дар дуруни хона. хоб ина димги хона, ина сеюмги хона дӯстон. ҳама полош уже тайёра, фигурошам тайёра, фақат обоиш мондагиай ки разведкош тамом. гуфтем обши квадрат ҳар як этаж 120 квадратай. подвалаш ҳоли вообще ягон кор кардагӣ нестай дӯстон. мебарем ба дуюм мошина. тризошам мешавад, триза дар пар ҳама лесницашам даговора туғри мекунад, лесницашам мезанад. лесницашам гуфтем ки туғри мекунад. хоб дар дуюм мошинарам 3 дархона. як хона, ҷои душевой туалет якҷудо мешавад. болошам ранги поён холи калон дора, балкон. ина димги хонаш медурем. хонаи калон-калонай. ҳар як этаж гуфтем ки 120 квадрат. ина сеюмги хона. оли усто кор кардесам дар ин хона, мақсад бисёр чиз мондагиай, ҳама чизоша мекунанд. 95% хона тайёрай. дари тризош ҳамаш задагиай. дӯстон на боло мебинем поина ҳавлӣ 4 соти ҳавлӣ гуфтем дар ноҳияи фирдавсӣ, кӯчаи мумзим, маҳаллаи шодиён южнида қарор дора хона. айморг, южный морг, поёнтарак, камтар ҷои запчастхона, поёнтарак 1 километр. дуюм этажда дидем 3 дархона, якум этажда 3 дархона. квадратоша гуфтем обши квадрат 380 квадрат, қатъи як зале ки дар берунай.
хоб ина дӯстон хонаро дидем. кадоми хонаи фурӯшӣ дора дар шаҳри Душанбе барои реклама зан занем дар номерои админ кӯмак мерасонем барои реклама. хоб дӯстон нархи хонара гап мезанем. аввал як чиз дигара бигем. итақати подвал раҳ дора. раҳи ки подвал аюта дур омадем ай дарун метавонем ки ай берунам дар омада мешава. хоб дӯстон нигоҳ кунед хона дар рӯзи хона одамо пурсида буданд ки хонара размери зданияро намеги дома намегин. хоб дар рӯзи хона 12 метрай паҳми хона 10 метрай дӯстон 10 ба 12 бигем. полный стенот сменблок ванна туалет да иҷа отдельно иҷа зал. хоб дӯстон нархи хона 1.5 миллион сомонӣ. нархи хона ба курси урусӣ чи доллар қатӣ мо курса мезанем бо доллар қатӣ ҳам менависем. нархиш 1.5 миллион сомонӣ. номерои телефон 918 34 027 918 34 027. хоб раҳмати калон барои одамое ки дастгирӣ мекунанд канали моро ҳатман обуна шавен. ҳар рӯз видеои нави фурӯширо мепартоем дӯстон.